Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minang Panjang. Kali ini saya mau mancing lagi teman-teman. Oke, mancing. Perjalanan kita menuju spot mancing. Oke, kita udah sampai di sawah. Nah, kita cari umpannya dulu teman-teman. Umpannya ada cacing. Oke. Kayaknya udah cukup nih teman-teman. Oke, kita langsung aja pasang umpannya teman-teman. Kita menuju spotnya. Oke, kita pasang satu persatu pancing teman. Oke, kita pasang satu persatu pancingnya teman-teman. Oke. Ini yang terakhir teman-teman, kita pasang. Oke, kita langsung aja satu persatu nih teman-teman, di pinggir aja. Oke, pancing kedua. Yang ketiga. Empat. Oke, ini pancing nomor 5 teman-teman. Alhamdulillah, strike teman-teman. Pancing nomor 2 ditariknya teman-teman. Oke, bismillah. Oh, mancel teman-teman. Oke, kita pasang lagi teman-teman. Oke, alhamdulillah dapat nih teman-teman. Pancing nomor 3 dimakan penjahit teman-teman. Oke, alhamdulillah mantap teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman, pancing nomor 2 ini. Alhamdulillah dapat lagi teman-teman, mantap teman-teman. Ikan mujairnya, wis mantap teman-teman. Alhamdulillah dapat lagi teman-teman. Laris manis teman-teman. Oke, mantap teman-teman. Wis, pancing nomor 1 dimakan juga kayak teman-teman. Allah, mantap dapat lagi teman-teman. Laris manis teman-teman. Pancing nomor 4 nih teman-teman. Kayaknya ikan besar nih teman-teman. Mantap nih teman-teman. Alhamdulillah, ikan gabus kayaknya teman-teman. Mantap nih teman-teman. Bagus ikan gabus nih teman-teman. Mantap, alhamdulillah. Oke, pancing nomor 1 dimakan lagi kayaknya teman-teman. Kita coba tarik teman-teman. Alhamdulillah dapat lagi teman-teman. Alhamdulillah mantap teman-teman. Alhamdulillah pancing nomor 2 dimakan lagi teman-teman. Mantap nih, laris manis teman-teman. Ikan mujair. Alhamdulillah teman-teman. Tarik lagi teman-teman. Alhamdulillah dapat lagi teman-teman. Mantap teman-teman. Iya, gak bisa nih teman-teman. Mantap. Laris manis teman-teman. Alhamdulillah dapat lagi teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, udah cukup. Oke, kita sudah terkumpulkan nih teman-teman. Kita ikat dulu semua teman-teman. Mantap teman-teman. Oke, alhamdulillah udah dapat nih. Dapat segor nih teman-teman. Mantap nih hasil hari ini. Mantap, alhamdulillah. Oke teman-teman, sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya teman-teman. Sekian, terima kasih.